Lisić, tvoj Radomir Putnik, Serdar Janka Vukotić, komandant Rudolfska armija, dalje kralj Nikole, Miloš Obrenović, kralj Petar, Karađorđe, Aleksandar, Njegoš i najhrabriji žena Milunka Savić. Ide Milunka Savić, ima Karađorđe Vedar, ima frančki ring i još 7 od 9 Njemaca mušlji. To je 2 puta teško ranjeno i Sokolina Raška. Jer Sančka Banj, to rekao Crnogorka. Zato nema prednji Savić, ako nema korijen Crnogorka. Da, ovdje vidite, evo kako Ratko Mladić, kao jedan mladi izbjeg, počuj generalno zorovanje. Šef 3. bataljonska brigada, čujem brigada tamo, Niška brigada, oni su borili u Vukovar, Košar. Jer to ovi štite po njim sada, Vukovar. I ovdje ima Petrakin, kad ljudi sveštenici, da svaki dana imam redu. Jedan dan, da, neki god. Ovdje pravi pomen za sve Srba koliko pomoći. Ne samo za koliko. Evo, Kosovo, Krajina, Visegrad, Bijeli, Zvornika, Trebinje, Vučijaka, Derventa. Svi tako. Svi na fotografu. I sad to